noma singahlupheka okusuzwana nobusathane esatukusigwinya sibokukwazi ukuthi uYesu ungumeli usikhusela imihla ngemihla. Hallelujah. Amen. Pastor incwadi yeBhayibheli kwiNdumiso 91 verse 1. Hallelujah. Noma singahlupheka okusuzwana noma nobusathane eqonda ukusigwina sibonga ukwazi ukuthi uJesu ungumeli usincusela imihla ngemihla. Ndumiso 91 verse 1. Beni Bible English sometimes ya verse 2 sana uyibela ngo amen. Umesa wako afunda verse 1 yedwa. Indumiso chapter 91 verse 1. Yes. Sithi isihloko ndaba uThixo umkhuseli wethu. Verse 1. Lowo uhleli ekhuselwe ngaphezu konke uhlala esemthunzini kaSomandla. Hallelujah. Amen. Kuna kwenye Bible siyala. Ndumiso 91 verse 1 ithi ohleli esitheni losenyangweni azalise emthunzini kaSomandla uthi ke uYehova hlathi lam mboniselo yam Thixo wam endikholose ngaye ngokuba ngokwakhe uya kukuhlangula emgibeni womthiyeli endikityeni yokufa eyeyelisayo. Amen. When I am in English, he who dwells in the shelter of the Most High, he will abide in the shadow of the Almighty. Hallelujah. So, manela gamba ukuhlala. Hallelujah. Ela gamba ithi he who dwells. Hallelujah. Amen. Amen. Intombazana akazovala udwele.